Umugambwe RDI Rwanda rwiza ukorera hanze utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, umugambwe urongowe na Faustin Twagiramungu wasohoye itangazo aho umenyesha ko ugiye mu runani FCLR ruvuga Kongo rugamije kubohoza u Rwanda n'abanyarwanda. Urunani FCLR canke Front Commun pour la Libération du Rwanda rusanzwe rugizwe n'umugambwe PS Imberakuri wa Bernard Ntaganda hamwe na FDLR umuhari ugwanya leta y'u Rwanda ufise icicaro muri Kongo. Navuganye na Faustin Twagiramungu mbanza kumubaza icyatumye RDI Rwanda rwiza yiyunga na FCLR. Impamvu rero yabiteye nuko ibihe biragenda bihinduka kandi igihe kirageze ko abantu bitwa FDLR batakomeza kwitwa abicanyi gusa ngo byerera aho ngaho. Abo bantu bamaze imyaka 20, hari abana bato bavugiye muri ayo mashyamba, abana b'imfubyi. Ngira ngo uzi byanditse muri mapping report ko amarorerwa yakorewe muri ayo mashyamba ya Kongo yagombye kuba nayo genocide. Ngaba rero numva ko mu ishyaka ryacu twasanze ari ngombwa ko guverinoma y'u Rwanda yareka gukomeza gukurikirana abo bana, yareka no gukomeza gukurikirana n'abahunganye nabo bamwe bitwa ngo n'intera hamwe, mu gihe abandi bicanye nabo bibereye ku butegetsi. Niba mwarumvise ko na PS Imberakuri ubushikiranganje bw'intwaro hagati bwavuze ko kuva ubu ibikorwa vyayo vyose bizofatwa nk'ibikorwa vy'iterabwoba. Ubu ugo runani mugize mubona hari umusaruro ruzotanga? Umusaruro uzaba mwinshi cyane iba ari umusaruro twashiraga mu mitiba no mu bigega, ahubwo byakuzura bigasagwa. Ntabwo twebwe dushobora kujya mu magambo y'amatiku y'abantu bari ku butegetsi mu Rwanda. Ntabwo baturusha kumenya amateka y'igihugu cyacu, ni baturusha no kumenya akababaro k'abanyarwanda. Twarababaye, twarapfushije. Nta muntu rugo mu kutwigisha akababaro ngo biri bavuga ko aribo bababaye bonyine batari banahari. Nakagira abantu baza guteza ubwega babeshya abana bavutse 1994 bavuga ngo nta abanyarwanda bose ngo bari muri Kongo ngo naba genocide. Icyo kintu kigomba guhagarara. Mu minsi heze mwari mwavuze yuko politike ikorerwa hanze mutakishaka mugiye gutaha mu gihugu, mugabo ntivyakunze. Ubu mugize urunani n'umugwi urimwo FDLR musanze muzi ko ifise igisirikare. Ubu ibi ku ruhande rwanyu bike bibonwa gute? Kuko ndavye mu Rwandiko FDLR yashize ku mukono na PS Imberakuri bavuga ko bagamije ko ibintu bihinduka mu Rwanda bakoresheje uburyo ubwo ari bwo bwose. Uburyo ubwo ari bwo bwose sinumva ko abantu bakomeza kubicaho ngo n'uburyo ubwo ari bwo bwose. Ni buryo hari uburyo bubiri. Icyo dusaba leta y'u Rwanda ni ugukoresha uburyo bwa politike. Perezida Kagame agomba kumva ko u Rwanda atari umurage we. U Rwanda n'ubwo abanyarwanda barashaka gutaha, abanyarwanda barashaka kumvikana nawe. Kabone niyo yabakomeza kugira amahane no gushaka kuvuga ko ngo azica abantu hanze, ariko twe turashaka kumvikana nawe. Iyo niyo nzira ya mbere, turashaka kumvikana. Kagame ndavuga ko adashaka kumvikana, birumvikana kuko hari ubundi buryo buzakoreshwa, nta bundi buryo rero.